đavoli prebacivali noć ovdje, što je malo tačno. Pomaže Bog. Na jugu Srbije gotovo svako naseljeno mesto ima svoju crkvu ili manastir. Mi se opet vraćamo dolini Pčinje i put nas vodi ka Trgovištu i jednom prirodnom biseru i srednjovekovnoj pravoslavnoj svetinji, koja po spoljašnjem izgledu ima dodirnih tačaka sa hramom Svetog Arhangela Gavrila u manastiru iznad Lopardinca, što nas upućuje na to da su ove svetinje iz istog perioda. Ili približnog, ali nažalost nemamo tačne istorijske podatke. Pomaže Bog, braćo i sestre, nalazimo se ispod crkve Presvete Bogorodice kod mesta Vražji kamen. Hram je izgrađen na mestu zvano Prosečnik, a prema retko dostupnim istorijskim podacima, hram je izgrađen u 14. veku i to dozvolom cara Dušana. Hram je podigao njegov zet, vlastelin Dejan Marković. Napominjemo da se može pronaći još jedan podatak da je hram izgrađen 2 veka kasnije. Mesto je poznato i pod nazivom Vražji kamen ili Vražja stena i pravo je čudo prirode nastalo erozijom stena. Pomaže Bog, oče Miroslave. Možete li nam vi kao nadležni paroh ove svetinje nešto više reći o njoj? Ovako, nalazimo se u hramu rođenja Presvete Bogorodice, koji je izgrađen preko u periodu od 1330-1380. godine na mestu zvanom Prosečnik, zato što je ovde Pčinja prosekla kamen i produžila svoj tok na dole, a u narodu poznato kao Vražji kamen. Postoji legenda da je ova crkva građena dole u podnožju, a da su je đavoli prebacivali noć ovdje, što je malo tačno, ali to je ta legenda koja se provlači kroz narod. Postoji isto legenda da ovdje kada je bila jedna svadba, venčanje, mladoženje je pao s konja niz liticu i mlada skočila za njim. Od tada se ovdje ne venčavaju, ne krštavaju. Međutim, kontradiktornost je tome što imamo nekoliko para nakon čitanja molitva ovdje koji su dobili decu posle duže vremena. Inače, ova svetinja je metoh manastira Svetog Prohora Pčinjskog. Specifično je po tome što ima zidan ikonostas, što je retkost u našim crkvama. Freskopis koji je sačuvan u malo i lošem stanju, ali je iz prvobitnog oblika koji je nastao ovde. Ovde služimo liturgiju svakog zadnjeg petka u mesecu i na rođenju Presvete Bogorodice kad je i hramovna slava ovde. Inače, hram je pod zaštitu Zavoda spomenika za kulture iz Niša. Pored zidanog ikonostasa, koji je prava retkost u našim crkvama, pažnju privlači izuzetno zidno slikarstvo, to je freskopisanje. A freske koje su sačuvane svedoče o istoriji, ali i veličini ove svetinje. Dobro su sačuvane kompozicije Hristovog rođenja, blagovesti i vavedenja Presvete Bogorodice. Nažalost, pojedine freske su u jako lošem stanju, jer je očigledno u prošlosti ovaj hram prokišnjavao, ali je i zub vremena učinio svoje. Snimljeni materijal svedoči o ovome, a veliki je sklad između materijala od kojih je izgrađena ova svetinja i stene na kojoj se nalazi.
Crkva se u potpunosti uklapa u stanovito okruženje jer je izrađena od kamena i kao da je srasla sa okolinom. Imena svoga radi. Ako pođem i posle Hram Presvete Bogorodice se nalazi u selu Donja Trnica i udaljen je svega 3 km od trgovišta. Visoke kamene piramide koje se nalaze u blizini hrama su bile inspiracija mnogim narodnim legendama koji danas postoje u narodu. Visina ovih stena iznosi oko 70 metara, a ceo ovaj predeo podsjeća na manastir Meteori. Ispod ovih opasnih i strmih stena mirno prolazi reka i vijuga se svojim koritom ka drugim svetinjama, poput manastira prepodobnog Prohora i manastira Svetog Đorđa u Starom Nagoričanu koji je izgradio srpski kralj Milutin.